kusa ngaho noneho wagize nk'ubwoba kutavuga neza. Aho namaki mwavyukanye twebwe ni nijoro ga hano muri Amerika. Bira bintu ntabwo ari vyiza. Ejo hari umuntu wampamagaye kuko amafaranga uzugenda ukamufata inshuti zawe nti mukirya ngo munzu ni muri restaurant gusa imishito gusa y'inyama utubari twose twibujumbura dukomeye niho gusa ngo usigaye wibera. Oya sindi ko nkubeshera urabizi banzu rekereka kuzamuka kuri telefone itonde. Ese sheri ko wari wanze noneho kunyitaba byagenze gute? Tuzi ko twaraye mu kazi byari bigoye noneho wakoze kure noneho batwongeza amasaha menshi. Wari wagize ngo byagenze gute? Kera naringiye kwivumbura. Yewe kwivumbura kwawe muri no minsi uri mu kwivumbura sinzi. None se nje guhamagaye amasanga impanguma ngushakisha naye kureka kurakara. Naye mbabariraga. Ni uko nurukumbuzi gusa umugabo cyangwa none kandi ibintu bijanye n'amafaranga kandi. Aho amafaranga se ukuragira ngo n'ikindi ngiye kubwira sa amafaranga. Iyi ni iminsi 3 utarampeza ifaranga. Uzi ngo ko turagiki. Zoza kohereza amafaranga buri munsi noneho ukuvugishije. None se kuragira ngo nje amafaranga no yakura he hano? Nihe no yakura? Niko wa mukozi nimbagiye. Umubanzo rekane n'umukozi. Oya hari aho mpare nje hari gahunda mfite hari abashuti baza kunsura. Ngiye hanze ko mu rusaku uke ariko wihangane. Ufite abakozi bangahe? Oya no mukozi nyako mpamagara tubanze tuvugane. Ngaho mbwira. Niko se wa mukozi yagiye ko atanyumva. Nzanira amazi. Mfite ibitotsi nyabuna tugiye gukora mfite ibitotsi. None amafaranga uzoyohereza ryari? Ngaho nyohereza amafaranga ubunyine ndayakeneye ubunyine tugiye kujana n'abashuti banje kandi uko nije batezeho amafaranga kuragira ngo ndabasororera iki. Tugogira ifaranga z'abakozi dusubire tugire ifaranga z'inshuti zawe dusubire tugire n'izindi faranga. Ese muracyateka ariko munzu mwebwe muracyateka? Ibyo abanzu bireka kuragira ngo amafaranga ukugabaza abanyubaha ngo ngira umugabo hanze. None nawe utangiye kuvuga ngo ibiki nibiki. None nimba bakubaha twishagura amafaranga twama dusesagura gutya gusa. Kere nzanira amazi unyoze hano amaguru ngende vuba nyarutse. $50 zokunda sheri. Ayiwe uzi ngo $50 na amafaranga nganga hano. Nyoza amaguru kandi ugire vuba. Bakoza amaguru noneho. Giraga umukozi wo kunyoza amaguru n'uwo guteka. Ahubwo ngiye gufata n'undi wo kuzoza koropa. Oza neza ko nutahoza. Ese muzamugira ngo ino hanze kandi uri faranga. None se wagendeye iki wansigiye iki hano? Uko ni utawagira wakogesha neza. Oza neza. Shi umve nkubwire. Ko ndakubwira tunyumve. Hano mfite kuza kukwirukana kazana abandi bakozi benshi. Kurumva? None wakogesha neza uko nutahoza. Akuranzi neza cyangwa ntuzi wondiwe. Ngo gute sheri kuravuga gute? Nago mbwira kano gakozi kaza kigira nzona mwirukana nza n'undi na amafaranga se mbuze. Zamubwiraga koko gaho umugabo ari hanze. None ega niho bonyubaha. Niho bonyubaha. Ariko ndahomba. Sawa none nanga. Ariko uyigize nakuya ntamanya afite nyoza vuba. Umva nkubwire. Banzureke genda ubanze ubwire urya mukozi nimba amaze guteka. Abansiza nibyo kujya hano nyarutse. Rekana n'abakozi. Uko kuranshakariza umwanya ngiye. Mbwiraga amafaranga uranyohereza. Nta $50 ahubwo basi mpezi 100 sinzi ko rikwira. None se tiyashize yarashize na yarishemwe inzu arashira.
aho none se twariye iki nagiye kugura ihuzu kurumva naguze ihuzu umve nkubwire naguze ihuzu kurindi inga naryo ribaye sinyo kwinjiranaga yahuzu bisaba ko buringa nguri ihuzu nyambara nkabego kurumva erega niho abantu bazaza bamenya ko mfite umugabo wanje unyitayeho uri hanze buri yinga ni ihuzu ko twebwe hano tuba dusenga ni ihuzu kaka none se wagiye gukora iki ninde wundi uhawe ureba sinjewe ninde wundi uhawe ureba tukazuvugira amafaranga sinkazavugira amafaranga ngo twebwe ntituzubaka inzu twebwe ntitwonagura basi n'imodoka ariko naje ngomba kwifata neza kurumva ariko gako no gusetegura nyabuna usumenye ubwenge sawa sekangire nagutumira amafaranga ariko giravuba sheri giravuba inshuti aya nta kibazo sawa kabisa none ngo umukozi iki kuravuga ngo umukozi iki nakubwira ngo ugabanya abakozi nyawe none se kugiye kumbwira ngo nzanye na mankorope hasi uko ndi wokunama wewe kombere sinabishobora narabyibusha wakazuho sawa reka ndaza ko ariko ugiye gukoranga neza sheri nta kibazo uze kuzituma gusa Mama. Ariko aha amahera nubwo hameze gutya. Hodi. Karibu. Niko mukonyo ko bujari. Araryamye. Araryamye. Nobira byoka cyane turavukene byihuta. Ariko uzuko yahinduye nakabati. Urabivugura bize. Uzi faranga afite. Barazifite kazi wewe. Ariko tuzomujya tumugaze ku munota wa nyuma. Ndera turabonye ari kidebire mu mutwe uyu mugore. Mekera mwashitse. Karibu. Muje hageze. Tunarima keneye. Yewe amakuru nama. Ni meza. Ngo harodukeneye. Ai cyane. Timubizi se. Naka twara tugukeneye. Aho ngaha nimumbwire mumeze gutese. Ye ubu nyine nari mbiteguye. Ifaranga zaje. Inza mfa kuvuga gusa ngo mutagira abagabo hanze mwarahombye. Inza mfa kuvuga gusa ngo ifaranga. Uwo munsi akamazohereza mugire va tugende. Mwiteguye. Turariye kandi. Nico ngukundira wewe. Nico ngukundira. Abagore bose yo bameze kawe. Ese ko tubare twose tumaze kutujamo twose noneho tuzoja he mushake agahenza ariko tujamo uva babwire nahazanye nyaje kubabwira inkuru ejo bundi ayekora twagiye timuzi ko twari dohaje twamazirangira none nabonye ahandi idore maganayo idore 300 guke turazijya zishire yakoje zingahe iki sinababwira mwaje tugende gusa vuga aho ngaho kubera cyo mushaka nakabari gaheze kambe bavuze ngo umuntu kuyarura isahani ni 150 none ibintu byiza nimba uzifite tugende je nababwiye ngo mufate cyo mushaka kurabaza gute kurabaza ngo matarera ifarangi wanje narababwiye ngo muzinanirwe zirahari reka kuvuga murafate cyo mushaka mugire fa tugende tugende kabisa amasarageze reka nyambara tugende kuva njo sinariye ese ko muracaga ibishimbo nanabwiye hepe nawe ugate ndavuga mu telefone sigaye nama ngenda hariya mu telefone mu gitondo utubwiye niba ariho mamba tugende twarambiye ko guca ariko mwaje tugende wogira umugabo yogira ugabo ko wawe ibaze no uringa idolari 500 iyo ziri yagendeye waravuze ngo kwisaza ko ari dolari 1000 sinozivuga nizo kuvugwa se gusa nuko nza nzisesagura ariko sinozivuga ako mugabo nakamuraye ku murundi bwana Allo ndakumva mwiriwe mwiriwe neza rero mwebwe ga iwanyu ga ndi mugoroba twebwe ga burake ayivuga se sino bimenya hano twe burake kabisa ubunyine ni saa 1 za mu gitondo tumaze kumwe tuze kino gatacha ikirabagana no ndagufatishije uranyitavye tuzi umvugishaga njewe
nari ico nari ngushakiye jewe se wari umbwira ngo murampa umwanya tuvugana ico nari ngushakira sinzi wenda hari abandi bo barabikubwiye ni hejuru y'umugore wawe yewe ngo byagenze gute yewe oya nta kibazo nyine gikomeye urabizi uri inshuti nyine nubwo naje utaranyoherezaga n'ijana ariko ndabikubwira kuko nza mbibona naje nzoya kohereza sinabi wewe biba bigize zo ariko turi we niba kwigiraga hiryaga abantu badatwa oya nta wawe unyumva ndi nje nyine ntugira ikibazo gusa nyine si ibanga ni isi yose yarabibonye noneho umugore wawe ari mu kugenda nabi cyane mu wiwe nta nimbaburi bamwe aho urabizi ko afite umwana inzani baza barirahe utubare twose hano batugize 0 rompwe kabisa no kuri kwimana arimo kwa magenda afite inshuti z'abagore bagera kuri 5 ni kuri iboga no kurya imishito gusa no kurya amasosiso no kurya ibi bintu byose gabigezeho nabo yaravyibushe inzira ni za mayonnaise zamugize kuri ari bitunguru ibyo we kurabivugaga kubera ni nkamakuru je kindakubwira kuko ndi siritere mu gifaransa ureba mu isakame yiwe hariho gusa imishito urebye na makirida gusa barimo nta stock afite ndahaha mu nzu abashitsi banza wumve nkubwire abashitsi baje ntabazimana afite abo yihaye bene wabo ntakibitaho afite inshuti yabamariyeho ifaranga zose zijye uzohereza yamaraka akanakubesha mu inzu ngo zayiriha ngo amadolari 100 ngahe yakubiye ngo ngahe aza kubesha si ari mu nzu y'idolari 150 izindi zose azamazimarira mu nshuti ziwe yewe si umugore ariko ntuvugaga ngo ndabateranyije cyangwa nkeneye kubatandukanya singiye gusambura kandi sinje wabubakiye yewe reka gandekera aho ngaho utaza kubona ejo uzobasenyera mugende mukomezanya ariko birababaje biteye n'agahinda ukuntu ari mu kwitwara ari mu kugenda kamagaruka saa 5 za nijoro ari no mukurara yagasiga kinzi inzu bakarara iyo ngiyo kibazazana n'ibindi bibazo yewe baranga nimbe ukuntu kandi yakazana sengaga yari umugore witonze kucya kurara nuko mwari mukiri kumwe yakazasenga gutya arira muri kumwe mwaratandukanye ubwo bwari n'ubukene nyine yukenye ni huzu senga ubu nyine se koragira ngo aracikoza no mu ikanisa ari mu kugenda mu ikanisa kugira gusa ngo bamubone ahindura amahuzu icyo ukora koragira sinkubwiye ngo mutandukane je ntafaranga uzumpa wenda ngo ibiki oyaye ugende mugumane n'umugore wawe none se nije wabubakiye mugumane novuga gutese sinarivuze ngo mbasenyere oyaye nari kukubwira gusa nyine nk'inshuti sinobona ibibi ngo ndeke kukubwira wote wotera imbere gute n'isi yose aza ntafashe imfubyi ntafashe abapfakazi ifaranga uzohereza ni mutubare ta hoteli batazi hano hose gisagara cyose bakigize gute wenda ugira ngo ni shari nagize kubera bataza bampa kuri izo faranga ariko nta mutima mubi mfite yewe je sinyansaba oya sinyansaba nukuri sawa ngahe mugira umunsi mwiza kusa ngaho noneho wagize nk'ubwoba kutavuga neza natwe turakomeye twebwe hano nimugoroba burije usibye ko hari n'imbeho nyinshi cyane umwana ameze gute sawa ngaho umwana ameze gute ijya gripe yari yagwa yarakize sawa ya mahuzu se warayasonesheje wari kumbwira ngo uza gusonesha nyine ya Noel ukeneye ngo nkongera izindi faranga zindi ihuzu imeze gute kandi oya ahubwo reka mbanze nkubwire igituma
nguhamagara no masaha urabizi ko nza nguhamagara mvuye mu kazi noneho ico naguhamagariye ni hejuru y'amafaranga ukuntu urimo kwicagura amafaranga nabi natangiye kuza nkohereza ifaranga $400 400 500 200 ifaranga zose ukazicagura nabi naho ntabizi buri munsi nkakubwira ukamutonganya ukazamuzamuka hejuru kurya kwawe ndakuziga uzamuzamuka ibintu ukamubishira ukazugira ngo none sindi ko nkubona sindi ko numva ivyo wavuga biriya bintu ntabwo ari vyiza ejo hari umuntu wampamagaye kuko amafaranga uzugenda ukamufata inshuti zawe ntimukirya ngo munzu ni muri restaurant gusa imishito gusa y'inyama utubari twose twibujumbura dukomeye niho gusa ngo usigaye wibera oya sindi ko nkubeshera urabizi banzu reka kuzamuka kuri telefone itonde banzu ntukazura kanataravuga uko kera wamenye uko nakubwiye ndabizi iyo wamenye ko wakoze ikibazo sawa sawa umva rero guherana amasaha uno munota ugenda amafaranga wicaguye nabi ibyo wakoze byose njewe mbaye mbivuyemo nushaka ugenda ukora ibyo ushaka ariko njewe birarangiye kuko njewe utaranagurana ikibanza twego ntituzonagurana akabanza tuteganya no kuzubaka nuko ubyara gusabana tutazagira ico tububakira aho nimba naragusize muri Afrika nukugira ngo uzoze ukora ibyo ushaka gusa utangiye kwiririsha kuri telefone oya reka gusaba imbabazi ibyo gusaba imbabazi banzu byitondere uremera kuko ayo mafaranga wayicaguye nabi okay sawa nivyo byiza ko kubyemeye aho kurumva abantu barya muza mujana nizo nshuti gazazimara zikagenda zitanga amakuru yawe ibyo uri mu gukora umwana kurwara no kwiruga umuzungurutsa muri nombeho ubu restaurant bwose oya sawa sawa ndumva wagize ikibazo ko oya banzu reke ibyo gusaba imbabazi nanje ndabanza ngufatire mezire ugende nimba ari amafaranga ufite urya yo ngayo nimba ari ntayo nuko bigende birangire sawa bye Keremanti va hano Keremanti umva nkubwira ingoma zahinduye imirisho gento ari igikapo cawe ubu nyine utakaze ngiye kuzoza nkikorera nje nyine mabuje mbabarira mabuje niki kwabarira iki nakoze mabuje mbabarira genda ndakwirukanye genda kazi nzoza nkikorera nje nyine no sambuye mbabarira gento ari igikapo niko nkubwira mbabarira mabuje mbabarira ndaja hehe aho uje tuhambaza urumva mabuje mbabarira aho uje tuhambaza ndakubwiye ngo genda ufate igikapo cawe genda ufate igikapo cawe genda to genda utorye igikapo cawe genda Ay, mana we, ariko ubuzima nzabushobora mana we. No gukora amakara. Sikundagira gute? Ako mana. Ukundagira nje wari umenyereza kugira zo muri kakabare ariko sikundagira gute? Ndateka iki ibishimbo. Abana bazozaga ibishimbo. Babige none babige nijoro. Sikundagira gute? Akazafaranga. Mana we iyo mbika za faranga ubu nyine mbameze neza buri kwezi nari kuzambika buri kwezi $200 ubu nyine mba naraguze imodoka nkuko ndishinga bari abantu ni nabo banyishe nibo banyishe banyohereza ifaranga iminsi yose bakaza ngo tuje mu kabari none ndebere ko ndabura nibishimbo byo gutekera abana nduri ubugari se ese none uri mubiki no turasokera ku robine Akuje kureba ngo tugende. Nijyambere ngo wowe uje wakoza abasani ku robine. None ngo tuje tugendere navumbuye ahandi hantu. Navumbuye ahandi. Niki cyabaye kakaye kutameze neza. Niki cyabaye. Zagenze gute? Ese abakozi bagiye kwahoza ibintu. Abakozi batatu bose none koroza amasani. Mwumve mbabwire. Ibintu zarahindutse. Zagenze umugabo yarankatiye. Kaheruka kumbi faranga hari umuntu wanteranyije nawe
aramuhamagara ngo hari inshuti ngira ngo zajana mu kabari Umuntu- ngo amafaranga muri yose twebwe niho se. nayamariye muri twebwe ni mwebwe nyine mwosanga ari namwe mwamubwira none ninde wundi wagiye kumubwira ko tuza tuja mu kabari mwumva mbabwira ibintu abo n'abanzi bacu mukaba bashatse musenyeye ibintu mwakore ariko mukaba umugore ni musenyeye ikijuju jereka bakubwira ubu nyine ko ndabura umuntu n'isukari w'umugore wa gidolari ijana ku munsi wumva gufite ubwenge uko niko ugiye kumbwira kandi narakubonye uko niko ugiye kumbwira narize ko bizogucikana tu umuntu w'umugore idolari ijana ku munsi komera ngahe komera kumahoza amasahani isokere umpa ngubwire iyo nabi mumbwiye iyo nabi mumbwiye narabagiriye badanya neza tuzoya kwishura basi ariko aba bantu nibo bampenze umugabo pangira ngo sabe imbabazi akamubwira ngo tabye imbabazi birimo none uko ndagira gute ndaje he nderekera he muri ubu Burundi ndaje he ndamusaba imbabazi taruha nyumva aho none mbuze n'ico nkora mbuze naho nyerekera uko ndagira gute reka nsubira muhamagare ndebe ko imbabazi